الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الخير وإلى طريق مستقيم ببركات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واغفر عنا يا كريم واغفر عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مؤنسة وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. يا ربنا مبارك بولغان عيد الأضحى قربان bayramında өзіңнің mübarek ayeti kerimelerin bilen kalp көңілләребезне нурландыргач, сафландыргач, hazır үзеңә сәждә кылып, үзеңне улуглап тәкбирләр белән гыйбадәт кылгач, сиңа сыгынабыз, синнән сорыйбыз. Кылган гамәл ва гыйбадәтләребезне я Раббана рахмәтең фадлы кирамың белән кабуллардан әйлә. Кимчилек ва хаталар булса, үзең гафу ва мәгъфират әйлә. Кылган барча хайырлы гамәлләребезне үз хузурыңда улы әҗр ва савап итеп табырга насип кыл я Раббана. Укылмыш Кур'ан Кәримнең хасил булган улуг әҗр ва савапларын безне хак, hidaят юлы, Кур'ан Кәрим юлына үндәп иретеп калдырган пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, аның әһле бәйте ва сахабаи кирам, барча ансар мөхтәрәм затларының рухларына багышлыйбыз. Я Раббана рахмәтең белән кабуллардан әйлә, рухларын шат әйлә, безләрдән разый әйлә. Кыямәт көнендә шафагатына ирешүчеләрдән булырга безгә насыйп әйлә. Я Раббана, укылмыш Кур'ан Кәримнең әҗр ва савапларын безгә беренче ата һәм пәйгамбәр итеп җибәрелмеш. Атабыз Адам ва анабыз Хаввадан алып Хатамул Мурсалинга кадәр булып узган барча әнбия вал мурсалин, иман әһелләренең рухларына багышлыйбыз. Рахмәтең белән кабуллардан әйләп, рухларын шат әйлә, безләрдән разый әйлә. Хәзер укылмыш Кур'ан Кәримнең хасил булган улуг әҗр ва савапларын Аллаһ Табарака ва Тәгаләнең хузурына кайткан безнең bu Мәскәү шәһәрендә хәзер җамигъ мәчетебездә намаз укып, гыйбадат кылган кардәшләребезнең һәр кайсыбыздан өмет иткән, дуа өмет иткән ата-аналарыбыз, әби-бабаларыбыз, ирвакыз кардәшләребез, дуага мохтаҗ булган, дуаңнан ташлама дигән мؤмин-мؤминә ва муслим-муслимә кардәшләребезнең рухларына багышлыйбыз. Я Раббана рахмәтең белән кабуллардан әйлә, рухларын шат әйлә, барган урыннарның каберләрен мөнәввәр әйлә. Кур'ан Кәримнең шафагатенә, Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллямның уммәтенә булачак шафагатенә ирешүчеләрдән булырга насыйп әйлә. Я Раббана, хәзер укылмыш Кур'ан Кәримнең хасил булган улуг әҗр ва савапларын сугыш сафларында ватанны саклап, безне, туган илне һәм туган җирне саклап, ата-ана һәм якыннарны саклап, халкыбызны, милләтебезне саклаган кардәшләребезнең җаннары тәслим ителсә, иманнарын юлдаш әйлә. Барган урыннарын мөнәввәр әйлә, үзеңнең рәхмәтеңә ирешүчеләрдән булырга
nasip eyle. Үзләребез, балаларыбыз тәүфик, истиқамат, хидayat yolunda булуларын ya Rabbana nasip kıl. Allah Rabbimiz cümlemizni xavf xatarlardan, bela kazalardan, kaygı hasretlerden, suğuş afatlerinden ya Rabbana özün sakla. Barşalarımızın da kılgan gamel ve ibadetlerimizni kabullardan eylep uluk ecir ve sevaplarga erişüşçilerden bulurga nasip kıl ya Rabbana. Bu mübarek bulgan kurban günlerinde bizning Müslüman din kardeşimiz Süleyman Abu Said ulu Kerimov'ның Müslümanlarga tapşırgan barşa büleklerin, kurban gayet sadakatlerin Allah Rabbimiz karşısında bu kurban kerim degen aksiyalarımızı kabullardan eylesin. Hazırki saatte İzgi Mekke-i Mukarramada bulgan bizning hacılarımızның kılgan hacların kabullardan eyle. Allah Tebaraka ve Teala hacılarımızga sağ selamet, şatlık suyuniş bilen anadan tuğan sabı şekilli günahlardan arınıp vatanımızga kiri kaytularını nasip eyle. Ya Rabbana, İlk günlerimizge, yeryüzüne tınışlık iminliklerini bir. Bugünkü günde yeryüzünde 2 milyar yarım Müslüman bizning kebek Allah Rabbimizga secde kılıp, anı tekbirler bilen uluglap, lebbeyk Allahümme lebbeyke deyip hacılarga ışarga tırışıp, gibedet kıldılar, Rabbimizni ulugladılar. Allah Rabbimiz her kaysımızın köngüllerimizge, kalplerimizge iman nıklığın nasip eylesin. Allah Rabbimiz kılgan gamel ve gibedetlerimizden kabul bulun nasip etsin. Üzlerimiz, balalarımız, unuklarımızga, tuğanlarımızga, yakınlarımızga, barşa müminege Allah Rabbimiz sağlık selametlikte, tınışlık iminlikte, bağıt saadette Allah Rabbimizni rizalandırday hayırlı izge gümür iterge nasip eylesin. Allah Rabbimizden huzuruna iman bilen kaytuşulardan bulurga cümlemizge nasip kılsın. Allah Rabbimiz huzurunda da barımızın günahlarımız gafu kılınıp cennet ehilleri bulurga nasip eylesin ya Rabbel Alemin. Tağında mübarek bulgan gayet saatinde, bu namaz saatinde ilimizge tınışlık iminlikler bir. Yeryüzünde soğuşlar tuktalıp, kan kıyular tuktalıp, Allah Rabbimiz dünyaya getirgen bendelerinin canları teslim etilmişi hayırlı gümür Rabbimizin üzerine ibadet bilen yaşayışı bendeler itip gümür kişilerge nasip eylesin. Allah Rabbimiz bu mübarek bulan gayet saatinde, gayet namazında amin deyip dua kılıp duruşu kardeşlerimizin her kaysımızın dualarımızını kabul eylesin. Bigirek de Gazze'da bulsun, Irak'ta bulsun, İran'da bulsun, Sudan'da bulsun. Koydağına yeryüzünde bizning kardeşlerimizin canları teslim etilse Allah Rabbimiz ul yerlerde tınışlık ornaştırını nasip eyle. Şulay yok bizning yana bulgan ilikkigi tarihi yerlerimizde de soğuş kan kıyılının tuktalıwın Allah Rabbimiz özün nasip eyle. Bizning balalarımız, bizning tuğanlarımız, yakınlarımız sağ selamet özünün ilerine, özünün ailelerine kaytırga ya Rabbana nasip eyle. İlk günlerimizde tanışlık, iminlik bulsun. Keng mol rızıklar bulsun. Havf, hater ve bela kazalardan Allah Rabbimiz özü saklasın. Kileşek gayetlerini, kileşek beyramlarını da birlikte Allah'ına rizalandırday hayırlı amel ve ibadet, zikir ve şükürler bilen ütkerirge, karşılarga nasip eylesin. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da iz hadaytana min ledunka rahmeten inneke entel vehhab bi rahmetika